Awang Nongpok State Singthaningai Oibamong the Hong Libasi, Narendra Modi Naluchingba Government Lakpadagini Haina Donor Minister Dr. Jitendra Nafongorakli. Imphal amasung Thobal Tureldagi Ising Haijilaktuna, Nungai Mamang Lekai Yum Mamadi Lobuk Kayamarum Paktak Nana Kinjinakli. Kaibulam Jaugi Akoibada Tariba Punja Singna, Sangai Kanbada, Chawna Sarup Yaraba, Kaptada, Sangai Kanbang Nongani had a Minister Shakumar Roke. Amasung, Center Sasan Lava Yonbada, Atimba Tamkibabu, Yaning the Pongokuna, BJP Luchimba Ama, Party to Soke. Mayamukurumzari Dom Biribus Impact News ni Ibidiani Timuzamna, Hosek Punja Sifabugi, Mariba Pausing, Miam the Pizari. Narendra Modi na Luchingba, BJP government ama center da lakpadagi, Awang Nongpok the Labour State Singthaningai Oibamong the Honglakli Haina, Donor Minister of State Dr. Jitendra Nafongdokre. Wafamasi, Ngasi, BJP Manipur Pradesh na Sinduna, Nityai Pachutek the Labour, Party Asigi Office ta, BJP na Chahi Ahum Mapungfana, Center da Sasan Tokiba Sibunungai Fongdokpagi Thorum Ama Pang Tokiba Dugamari Lana Fongdokibani. Dr. Jitendra na haikibada, Narendra Modi ki luching makhada, Lebak ase Chowkhat pagi lambida, Khongjel yang na changsili. Notice to Ladiba State Singh Chahi Ahumasida, Prime Minister Narendra Modi ki mityeng makhada, Chowkhat Thaurangi Bathabak Thaurung kya Paikat Pangam Kre. Mamang the Leramba government singna neglect of Duna Thambiramba, Awang Nongpok State Singh, Ngasidi, Prime Minister Narendra Modi na Khanabat mityeng Changduna, Chowkhat pagi lambida changsili. Luching asida Hazaba Thamduna, Lebak Asigi Naha Singna, BJP the Yausilakiba Smak, Party Asigoinayam the Chauba Mai Pakpani Haiki. Manipur State Kioinasu, Luchingba Sigi Wakalon the Hazaba Thamduna, BJP Gilangak Amalakle, Loinana, Center Gimitiang Makada, Paikatpa, Chowkhat Thorangi Oina Scheme, Project Sing, Upon Baletana Changsili Haina, Donor Minister Asana Kataki. Also committed to work. We are also committed to. 2 फाइलें इन्होंने दी कि सड़कों का काम है ये, तो मैंने कहा हमारा स्पेशल रोड डेवलपमेंट स्कीम है उसके करेंगे. मणिपुर यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन स्टोन के लिए हम प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री जी हैं. So this is the level of commitment of Bharatiya Janata Party government wherever it is, whether it is central or it is in the state. ये कल्चर अलग है, ये हमें समझता है कार्यकर्ता का, क्योंकि ये एक डायनेस्टी पार्टी नहीं है, ये परिवार केंद्रित फैमिली पार्टी नहीं है कि 2 आदमी खुश हो गए तो फिर मजा लो, या माँ को खुश करो या बेटे को खुश रखो. ये सही माने में वास्तविक डेमोक्रेटिक पार्टी. Thauramadu Mari Lenana Chief Minister Nongthoma Biren Haikibada, Serasida Leriba, BJP Gilangak Asina, Hana Leramba, Government Ka, Kari Taurami, Natraga Tauram de Haiduna Kanaduna Leroy. Tha Ani Makai Suzilak Laba, BJP Gilangak Asina, Miyangi Chowkhat Taurang, Maruina, Nupi, Tola Tarabas Singi Yaifa Taurangi Project Scheme Kayama Paikat Bahokre. Serasigi Chingamaditam, Anigi Marakta, Nungsi Chanabagi Wakalon Sagatuna, Puna Chowkhat Pagi Lambida, Changsenbangam Lehana, Chief Minister na Fongdoki. Serasigi Lambi Tongi Fibam Paganaba Madi, Taknaba, Afaba Ising, Yumtong Kuding da Fanganaba, Lengak Asina Pandam Tamli. Lengak Asigi Tabak Toram, Hena Mapung Fahanaba, Amadi, Minister Singa, Miyamga, Apaba Mari Tamnaba Pandamda, Mahake Council of Minister, Chayola Magimanungda, Nongma, Party Officer Lehelagani Haina Chief Minister na Makataki. Ngasigi Thoramaduda, Social Welfare Minister named Chakibgen, BJP Manipur Pradesh ki President Amadi Rajya Sabha ki Member, KSH Bhavananda, BJP ki MLS Singh, Parliamentary Secretary Singh Yauna, BJP ki Volunteer Singh na Thoramadu Sarukyaki. Hata kuningi sida pumali dai namari bawa works minister sida pangmani mangonda mayamri apamba grievances problem works kada ina taba aikoina paibada su any minister na paibada su mangonda grievances problem mayam parliamentary secretary sing assist tawani to Thursday da honorable social welfare minister nemsa gibjen 2 to 4 masi madi compulsory way na phamgoda me hangkhalem koi honorable minister agriculture Saturday da phamgani Friday, the Honorable Minister Education, Honorable Minister Radesam, Mapangani, Monday, the Mahud Minister Shamkumar. Road and Transport Ministry ki Makada, State Asigi Oina Special Road Arrangement Program Haptuna, Orphan Road Yauna, Marui Belambi Singh, Semjilagani.
Center de Lairiba NDA government asina awang nongpok state sing chawkhat hanaba akhanaba meeting thamli haina Donor Minister Dr. Jitendra na phongdokre. Northeastern Development Finance Corporation Limited Netfina Sinduna ngarang Imphal Hotel the Pangtokpa the Investors and Entrepreneurs Meet 2017 githoramda athoiba metung le noinkiba Donor Minister na Akis policy mathakta Northeast Area Development Program paikhatuna chahi kharagi manungda Northeast State singda chawkhatpagi mangal jauna fangna bohotnagani haiki Mahana makha taraduna serasigi district khudingmakta lambi thong manana fagat handuna lalonitik khumang chawsinba ngamlaba matamda chawkhatpa Manipur ama oiba ngamgani Tampakta leiriba district sing asiga manana thamnabagidamak pilot project oina Hill Area Development Program athuba matamda paikhatuna district khudingmak chawkhatpagi thak manana bohotnagani Awang nongpok state singi inkhalak liba naharo singnasu NDA government na piriba tongan ba scheme singi matengna masana masabu thabak pizaduna senthok lambi laina ba hotnamina si haiki ngarangi thoramaduda Manipur gi CM N Biren Commerce and Industries Minister TS Beswajit amadi NEC gi Secretary Ramui Bhasu sarkyaki have chosen the capital of Manipur today this evening to make an important announcement, which would also be of interest to the media, that like we started a special road development scheme for North, the first of its kind in the history of independent India. We never had a region-based corporation. We started it through the Ministry of Road Transport about a year and a half back, which would focus primarily on the orphan roads. That is also dubious distinction which has come from this region, the roads between two states. Similarly, we have decided to announce a Northeast Area Development Program, which would be known as NEADP. Thawbal District ki Lilong Assembly Constituency ki manung chanba nungai mamang lekaida Imphal Turel amasung Thawbal Turel dagi ising haizilaktuna yum kai amadi lawfam kaya thumjinkhre. Nungai mamang lekaida leiba Turel ania sidagi ising punsilaknaba Canal da Saba Ningthi Damgi Gate Phakairakpadagi ising chensilaktuna yum amadi lawfam singadu thumjin khibani Laikai edu da laiba yung kuntrarom ising thumjin khibada natana mafam adugi akoibada laiba ekar kuntrarom gi lawfam su ising manungda laikre yum ising na thumjin khibadagi lambi mataida matam kharagi pakhan khallaga lainabasu yauri ising thumjin badagi mafam asigi miyam lambi chathok chasinda awawa mayoknari Sarkar athubada khoi singjaw sokhaliba nga lambi thong amadi phim phatraba hoi lamsigi lai later praja mateng thuna pangbiu haina ina apel tawjari aduga nangthi khong mapa na sariba sing thana dam ase dam ni baram chuna quality maintain tawna sadabadagi dam chi pham ko kuna oi singjaw praja sing mang takaliba yang sigi diksi dam chi sariba agency tika da bugdabani haina ina sarkai bugai da haijari aduga ngasi Hane phim soktu leiraba nungai kunogi road lambi se ising chaw sine maram oiraga henna soktu chatpa lambi chatpa yadre masi masarkar atu budem chagui da sembi daba apel tawjari Kaibulam jawgi akoibada tariba khunja singna sangai kanbada chawna saruk yaraba khaktada Manipur amasung malemda sangai leihanba ngamgani haina Forest and Environment Minister TH Shyam Kumar na phongdokre Environment Day gamari leinana Kaibulam Jaw National Park manakta leiba Phawoibi Lairembi Community Hall da pangthokpa Conserve Environment and Save Sangai the Pride of Manipur haiba awareness program da wafamasi Shyam Kumar na phongdokhibani Shyam Kumar na thoramadda Hauzik matamda aying asagi khal honglakliba asidagi ngakthoknaba mafam khudingda mipum khudingna u pambi thabiyo haina appeal tawki Forest Department na sinduna pangthokiba program aduda PDA ki Chairman MLAT Robindro Yauna Forest Department ki makok thongba official sing amasung miyamna sarkyaki Thauramadu loisilakpada Kaibul Lamjaw National Park ta Park View Point amasu Shyam Kumar na hangdokhi Karena ngakadagi environment protection karena tabudagi hadidi koigi infadagi mi laga tabudi yaro laiba lamdam sigi laiba Kaibul Lamjaw gi amri thanga kendri honorable MLA gi sabutai chalai koi yang kana si hona biduna tawdaga de koi achauba mai pakang hoigani natara de koi sangai gi malem da mak phangdrabani malem na de jara phangde elis ta koi Manipur ni suma Kaibul Lamjaw da phangi haduna Bharat Sarkar na koi Kaibul Lamjaw National Park na koi mifon bidana si modi koi preserve tong thambi apam mamana asi kana ngakadagi amri Kaibul Lamjaw gi ngakadamne
सेगमाई कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैखाम दिंगोना लुहोंगदुना लौबीगनी हाइना कयारक हन्ना नुपी ओइबिगी इकाई कुमनबा मांगहनख्रे हाइना पाउचे अमदा फोंगलख्रबा मतुंग एमएलए असिगी मथक्ता लोगी ओइबा चेराक पिबिनबा विक्टिम मसाना मरी लेनबा सिंगी पुंगनिंग चिंगसलकली मणिपुर प्रेस क्लब ता पाउमी सिंग उनबदा विक्टिम ओइरबी लैसाबी असना हाइखिबदा दिंगोना एमएलए ओइद्रिंगै कुमजा लिसिंग अनि 10 गी डिसेंबर थादगी दिंगोगा खंगनदुना नुंगसिनारखी मदुगी मतुंग मखोय अनिगी मरक्ता युम्बानबगी मरी फावबा थमदुना लुहोंगलगा लौबीगनी हाइना कयारक थाजब पीखी इमु मनुंगी अहल लमन हाइनादुना लुहोंगबगी मतम फावबा लेपनखिबा लैरे हंदक पांगथोखिबा असेंबली मिखल मयादा लुहोंगनबा वाफम हौदोक्लुबदा मिखल लोयरगा पांगथोक्सि हाइदुना दिंगोना थेमदुना थमखिबनी मिखल लोयरबा मतुंगदा लुहोंगबगी वाफम अमुक फोंदोक्लुबदा तौनिंगबा तौरउ हाइदुना हाइजबा वाफम अमता ताबिरक्तबनी हाइना नुपी मसाना चार्ज तौरकली एमएलए दिंगोना अरोनबा मरी थमनखिबगी खुदम चांगदम लैरी हाइना पल्लदुना मरी लैनबसिंगना एमएलए असिगी मथक्ता लोगी ओइबा थबक लौखतपियु हाइखि हतादा लेबा क्लिनिक अमदा एबॉर्शन तौदुना अंगांग मांगनखिबा लैख्रे अमदी कयारक गुली पिजदुना अंगांग यैथखिबसु लैख्रे हाइना नुपी असिना मराल सिरकली अइना पाव हाइबसे मा केमता मवा लौरक्तबा तारक्तबा खोलक्तबा तौरक्पा अदुइदी अइना कनो हाइरे मगोंसदा नंग भोट लेप नंब्रे हेंगे नंग अइंगोंदा दुमाइन चैलेंज तौरक तारदी नंगना अइगी इज्जत मांगहलमगा नंग अदुमाइना भोट लेपनीना प्रजागी सेवा तौनीना नंगना चोंथोपा याब्रा अइगी नुपी ओइबगी पुंसीसे मांगहलमगा नंगी भोट लेपदोइना थिंगनीना हाइबनेबा अदु हेक हाइबदगिदी अइना भोट थिंगनी हाइबदई मासे नोंगालकांदा ममानबम थाजलेबा खोइसिदा तामोजे एंतना ममानबम थाजलअगा माना अइंगोंदा हाइनिकी अदुमाइना इरांगसे तौदनबा खोतनबा माना यामना भोटो कायरनी न्याव कीरे मतमदुदा मोइसे अदुइदी असनंगा दिंगोगो उनहंदोइनी खोतोइनी काइना हाइरे माना अदुइदी हले उनहनबसु माना कंपेंसेशन पीगे नसागा सानब थबा मा हाकेन हाइको अइना हुजि पाम्बसे मयामना दुम वारक पिरो मासे अमरोमदा एमएलए दिंगोना लुहोंगदुना लौबीगनी हाइना थाजब पीरगा इकाई खुमनबा मांगहनख्रे हाइना पाउची अमदा फोंदोरकलिबा वाफमसी अरानबनी असिगुंबा थवोंग अमता तौबा लैखिदे हाइना ngasi खुरुखुल सेबोक लेकाई कम्युनिटी हॉलदा सेगमाई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियामना वाकन मिफम फमखी वाकन मिफम असिदा सरुक याखिबी एडवांस वुमेन सोसाइटी अवांग सेगमाई की प्रेसिडेंट थांगजम अमुबीना हाइखिबदा थवोंग असि एमएलए असि की मिंगचत थीनबा अमदी लेखा तानबा होनबनी एमएलए की मथक्ता थागलकपा केस खुदिंगमक मियामना थेंगनगनी हाइखी उना हंदक फोय कार अकांदा नहांगैना कैदौ लेगे हुजिकना फोय कार अकांदा माना हेक्टन तिंगुगी इज्जत सोकवा अदु फजना हाइनरगा फजना तौगदबदा हुजिकती यामना खबदा पाउचे सिंगदा लोइना फ्लास लोइना तौरबनेना लोइना छंदोगा तौरबनेना सिदी अखोइगी केंद्र सिकी ममा अमा ओइना माबु लौचिनबसु अखोइना पामद्रे तिंगुगी इज्जत सोकपा पोटनेना अदुना मतुंगदा हौखिबा अखोइ खंगदे अदु मतुंगदा सुमाइना तौबसिदी अखोइ यानिंगदे ममा ओइना दुना लौचिनबसु अखोइना माबु लौचिनबसु अखोइना ममा अमा ओइना अखोइना यानिंगद्रे नाकल अमरोमदा सेगमाई केंद्र की एमएलए हैखाम दिंगो रिजाइन तौ हाइना थांगमैबन यूनाइटेड क्लब नसु डिमांड तौरकली नुपी ओइबिगी मथक्ता क्राइम चथरिबा मियामगी मिहुत अमा ओइरिबा मियोय सिगी मथक्ता चीफ मिनिस्टरना अकनबा एक्शन लौबियु नत्रबदी क्लब असिना मखल मखा क्यागे खोंजंग चंगसिनगनी हाइना चेक्सिनवा थमलकली थांगमैबन इमा खुंदोखनबी संगलेंदा पाउमी सिंग उनबा मदा थांगमैबन यूनाइटेड क्लब की वाइस प्रेसिडेंट प्रताप लैसांग थेमना हाई सेगमाई केंद्र की एमएलए हैखाम दिंगोना थांगमैबन केंद्र की मनुंग चन्ना लैबा नुपी अमबु नुपी ओइबिगी इज्जत खोंगोइनरबा मतुंगदा लुहोंगबा ngamloi हाइदुना चेलिबसे थांगमैबन यूनाइटेड क्लब अमदी केंद्र सिगी मियामना याबा ngamloi नुपी असिगी मतंगदा करी फिरेप लौगनी हाइबा दिंगो मसा लाक्तुना क्लब असिदा फोंगदोकदबनी हाइना अकनबा वाफम थमलकली लमदम असिदा लैरिबा फमदोन फमनाइबसिंगना नुपीसिंगी मथक्ता क्राइम चथरकपा मतमदा सेरसिगी मपी मपा ओइरिबा चीफ मिनिस्टरना तुमिना लेथोकपा चुमलोय हिरम असिदा चीफ मिनिस्टरना अथुबा मतमदा पुनिंग चंगबिदुना जेनरिबा मियोय असिगी मथक्ता एक्शन लौखतपियु हाइना प्रतापना मखा तारकली नाकल अमरोमदा थांगमैबन केंद्र की मैरा पाइबी सिंगना नुपी असिबु हैखाम दिंगोगी युमदा थिनबा चटपा मतमदा माइकई अदुंगी मैरा पाइबी अमदि मियामना ओना तैनबा थबक थरोंग क्या तौरखिबा लाइबक थिबनी हाइना थांगमैबन यूनाइटेड क्लब की माइकईदगी थमलकली ngarang akhoi मैरा पाइबी सिंग मैम नुपी मसा असिबु पुरगा मयुमदा चटलुबु मतमदा महाना केंद्र की मियाम मैरा पाइबी सिंग नुपी मियाम नि अकांदा लंबीदा अखोई थांगमैबन एरिया दे लेरिबा मैरा पाइबी सिंग मियाम उसित थोइदब मोंगदा अखोई तिनबौ सिलकांदा यामना मोंग मरिन तादब मोंगदा
केंद्र की नुसिनदनब सिलक्पा सिसु याम लाइबक थीबनी मणिपुर लेंगाकना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसामना मसी अथु मतमदा वरोइसिन म पोरक्तब तारगदी एकोय हयिंग तगी एकोय मखत मखा मया क्या खुंगिंग संगकांदा नुपीबु इकाई खुनदब गवर्नमेंट सिद यारिबा एमएलए मसामक रिजाइन तौहनगदबनि हाइब खुंगिंग खोइ संगिन बहरनी अवांग बथाक्ता सेंजा थुमजा तौब थिंगनबा एंटी करप्शन लॉ अमा ओइरिबा मणिपुर लोक आयुक्त एक्ट 2014 अथुब मतमदा चना हन्नबा लैंगा की मफमदा वेटरन पॉलिटिशियन ओ जोइना अपील तौरकली ngasi kagwa huidrom lekai da leiba senior politician sigi yumda pangthokiba paumi sing unaba madam hakna BJP na luchingba anoba lengak asina senja thumjagi mayokta anti corruption cell hangdokli basigi mathakta lok ayukta act implement tawbana inequality injustice amadi corruption free oibada achoba mating oigani haiki mahan makha tarduna ekasi Manipur Legislative Assembly na Englishing ani tara mari gi February 13 ta pass tawkhrabasu matamadu da pankhiba Congress lengak na chana handana leirakhibani Serasida communal tension lairambasing adu ngasidi nungsi chanana leiminaba ngamlaklibasi BJP na luchingba anoba lengak asigi achoba achievement ni haiki loinana jahi ani ahumlom namsinduna thamluraba ekasi miyamgi interesta nauhongna implement taunaba mahakna appeal tauki Select committee consult toraga government of hibawa akogi chairperson amasung law ayuktagi akogi ate haptabasi khaitang akoi nungai wali awang nong pok barota law ayukta bill si akoi Assam da leigre Tripura da leigre aduga Mizoram da huji si leina bhona kare ek hai dare huiti Manipur law ayukta ek 2016 Manipur da yarim kai thuna chanhan ba chungani maduna Manipur da huji leiriba senja thumja inequality injustice mayam ase sarkar na pamiyo pandam adu chapakanda achauba apanba oiriba aikoi sigumba aikoi hurdle do se masinan thokpada achauba mating oigane Hakjang sokningai oiba mongda hanglamba bakery mari food safety enforcement wing Imphal East na thingsin khre thingsin khraba bakery singadudi Imphal East ki manung channa hapta minuthong golapati da leiba Tomthin bakery Rupazan bakery Bukas bakery amasung Ragailong da leiba Mr Bakery ni Chief Medical Officer Imphal East ki meeting makhada Food Safety Enforcement Wing Imphal East ki team amana check tawbada bakery sing aduda hakjang sokningai oiba mongda achapot sing saramba thingnaki bakery amadi toilet tumpham amasung achapot safamga loina punsilaga leiramba thingnarki achapot sariba singna achapot sabagi thabak chathaba matamda khutta glove ama fabu uptana saramki Food Safety Department na bakery sing ase nomit kunni ki mamangdagi hygienic oiba mongda sanaba amadi bakery ki building singdu pakana sanaba warning pirangkhibasu laikre hairi Thingzin khiba bakery sing adugi mathakta Food Safety and Standards Authority of India Act section 56 amadi 63 haibadi hygienic oidaba amasung license yaudana achapot sabagi makhada case register tokre Moreda Aramam Santi Kaubi nupi ama hatkebagi thaudokta chenaba miyoi singbu akanba cherak phanghanbiu haina Chief Minister da memorandum pisinkre Memorandum adu civil society kayana punduna semba working committee of the apunba lukki mihut singna pisinkhibani WCAL na mihat adugi mayokta kaisampat lairambi yumjawdagi hauraga wakat khongchat ama CM Banglo tamna memorandum pisinaba lakhi Khongchat aduna electricity department mapa yorakpada Manipur police ki yamlaba police personnel singna thatuna makhata na chathankhide Mafamadudagi apunbaluki mihut nipan Chief Minister unanaba CM Banglo tamna chatki CM da pisin kiba memorandum aduda santigi mihata security force ki khut yaubra haina chingnei maramaduna miharasi matangda judicial inquiry taunaba special commission semu security force na su chathariba lup sing surrenderi singagi marakta mari leina hanganu amadi apspa lawthu haiba demand sing yauri Madang swaisida break mlozage Manipuram di malingi tongan tongan bi ipau singaloi na khoi break ti gam thuna hanjarake impact news bu meeting ta thon lebiu Mayambu amuka na taram no okchari bulletin sing makhatawa pau myam da pizari Meghalaya da center na sansa laiba yonbada athingba thamkhiba bu yaning da ba fongdok po oina bachu marak BJP dagi tokre BJP gi luchingba bachu ase North Garo Hills district ki BJP ki president su oiribani
Panbayai Hanagi West Garo Hills District President Bernard Marakna Sansa Yonbada Athingba Thamlakpagi Mayokta Pham Thadokraba Numit Marini Matungda Mahakna Party Asidagi Tokpagi Wafam Silakibani Mahaki resignation adu BJP Party ki State President Sibun Lingdona Sidakhe Batuna Sansa Chaba Yonba Haibase Mahaki culture amadi tradition da yawi maramasina BJP gi non secular oiba wakhalonasi Mahaki community na yafam thokte haiki Governor Dr. Nazma A. Heptulana status gi art and culture gi artist singbu national danatana international gi thak fawba yohanna ba hotnagani haina phongdokre Maharaj Chandrakirti Auditorium da Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Infalna Nauna Puthokpa Dance Drama Kuranganeni Utpagi Thoramda Athoiba Mithunglen Oikibi Dr. Nazma Heptulana Wafam Sifongdokibani Governor Dr. Nazma Namakha Taraduna Manipur si picture abasu art and culture gi lamdadi yamna chawi art and culture bu malem pumbada sandokpa haibasi aikhoigi ithawni haina phongdokhi Dance the drama Utringai Mangoi Nana Pangtokiba Tauramaduda, Dance Academy Sig Vice Chairman Professor H. Tombi Singh Yauna, Lamdamasidagi Amasuma Palamdagi Lakpa, Sagnar Bamioi Kayamadi, Dance Drama Bupam Jabamioi Canister Gyaki. Tauram Loirabamatung, Kuranga Neni, Haiba Dance Drama do Miam the Meeting Tahanke. Udkiba Dance Drama do Saknar choreographer T.H. Chau Tombi Singh direction Amadi choreograph Tobani. Drama Sibu Manipuri Jagoi Sabada Masak Narabi Devjani Chalihana script ibani Udkiba dance drama si Matamamada Burma Haina Kangnaramba Myanmar Gilani Singna Manipurda Landaduna Jahitare Kuntakiba Amasung Manipurgi Matamadugi Ningthau Joy Singna Ahom Ningthau Swargadeo Rajeshwar gi Mateng Lauduna Burmese Lami Singbu Tak Thokiba Wari da Yumfam Oiba Dramani And now that the communication is much better, I think it's our duty to spread our art, our culture, our music to those places where they have not seen yet. That spirit of togetherness continued for many, many more years, and we make others also to understand the spirit of celebration of music, of art and culture with pride. Nauria Pakhang Lakpa Kendragi Manung Chana Lairiba, Mama Mapa Oibus Singna, Makogi Angang Singh, Mekwala Gulab Higher Secondary School da Thabiraku. School Asibu Model School Amo Ohenbada, Miam Namating Pangbiu Haina, Kendra Sigi MLA, Soibam Subhas Chandrana Appeal Taurakli. Ngasi Mekola Bazar da Laiba Mekola Gulab Higher Secondary School da Paumi Singh Unabamada MLA Soibam Subhas Chandrana Hai Mekola Gulab Higher Secondary School asida Matik Charabam de experience lerbo oja kayama laire Nasida Sunatana School asibu hena fagat hannabagi pandamda School Development Committee ama Mahakna Chairman amadi ex MP W Angona Advisor oiduna semle School asibu nauna hingat hannaba hotnabada amadi government school singdasu paisa tingdana afaba mahiroi puthokpa yai haibu utnaba miyamna mateng pangbiu haina MLA Soibam Subhas Chandrana appeal taurakli 2017 की क्लास 10 की परीक्षा दा कोई मेकोला के कोई बदल लेरीबा मालूम निंगोम हियांग थांग नोयना नौया पखंग लाकपगी केंद्र से मंगल लेरीबा गार्जियन सिंह इसा इशू सिंह मैट्रिक परीक्षा से पास करबदु मेकोला गुलाब हायर सेकेंडरी दा यामना नियमबा कोई इनकम हंथबदा कोई मिंजंग चेंज यामना पिकपसिदा गवर्नमेंट की स्कूल से तमन बिरगा अदोम अदोम इसा सिंह दो अदोम माहिरोई सिंह दो तुंगी आसागी दमुक्ता अचौबा मंगालम पीनेनबा कोला गुलाब हायर सेकेंडरी की स्कूल डेवलपमेंट कमिटी ना कोई सोइना सिंजगनी लोन थिंख्रबा लालहोलोब NSCN के सेंट्रल स्टाफ के अंडर सेक्रेटरी अमा मंगा सुबा असम राइफल्स ना नागालैंड की फारबा लालहोलोब असिगी अंडर सेक्रेटरी अदु नागालैंड की जुनहेबोतो डिस्ट्रिक्ट की अगुनातो खोलदगी कुंहावी आयेमिनी था असिगी तांग मरीदा मंगा सुबा असम राइफल्स ना अककनबा पाव अमा फंगबदगी खुल्लदु कोई सिंदुना थीबा हुंबगी थबक चथबदा आयेमी बुफाबनी हाइरी
फारब अयमी असी अगुनातो अमसुंग मफम अदुगी अकोइबदगी सेल खोंगतपद चेनब मियोइनी लोइनना मंगोंदगी .22 की पिस्टल अमा फंखी फारब मतुंग लोग योब खोंथांग लौखतनबा जुनहे बोतो पुलिस स्टेशन दा खुलाइगा कोनन सिनखरे हाइरी कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल अमसुंग लिलोंग म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरपर्सन याउना पुना काउंसिलर तरामाथोय ngasi भारतीय जनता पार्टी दा चोंगसिनख्रे कक्चिंग म्युनिसिपल काउंसिल की ओइना इंडियन नेशनल कांग्रेस INC दगी माइ पालखिबा काउंसिलर मंगा कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल की ओइना INC दगी कारखिबा काउंसिलर अहुम अमसुंग लिलोंग म्युनिसिपल काउंसिल की INC की काउंसिलर अहुम ग लोइनना काउंसिलर असि वार्ड नंबर 5 की चेयरपर्सन सु ngasi निताइपचु थेक्ते लेबा बीजेपी की ऑफिस ता पार्टी की प्रेसिडेंट तरामना ओखरे ओपगी थोरमदुग मरी लेनना वांगांगबदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट KSH बाबानंदन हाई माइकई कयादगी बीजेपी बुनुंग सिबिदुना अमदी पार्टी बु थाजबदगी लेप लेतना अतोप पार्टी दगी चंगसिलकपा हाइबसी लाइबक फबनी हाइना फोंदोखी अदो ऑनेस्टली लेमनीना कोई ऑनेस्ट कोई न तबनी निशा निशा होइना दन आइना ऑनेस्ट होइतरनीना आई मांगदले पिंग ऑनेस्ट होइना मोइना खरमनीना अकोई मिसट्रस्ट समलाय डिस्ट्रस्ट समलाय थाजनब मांगनरनीना कनुम थबोम तबुमतमदा असागी हाना अपनी अप्रोच से नेगेटिव लोइना और नेगेटिव अप्रोच होइना मिट लायंगनब सेल लैतबदगी मतम कुइना अवाबा मायोकनदुना लाखिबा मियोय अमा चीफ मिनिस्टर की तेंगबांगदगी लायंगदुना मिट उबा ngangkhre हिरामसगी मतंगदा रिपोर्ट अमा मणिपुर मियामगी खुदोंचादबसिंग हकथेंगना चीफ मिनिस्टर दा वकत पयानबा था खुदिंगी तांग 15 असि मियामगी नुमितनि हाइना लाउथोक्तुना हौखिबा थादगी मियामगी खुदोंचादबसिंग करमना कोखनगदगी हाइना चीफ मिनिस्टर ना मिजेंग चंगबा हौखि हाइरमे आइना नोट तौरे थादरे मदुद तोय याम समना हारबदा ट्रांसपेरेंसी नाकल अमरोमदा मियामगी नुमित अदुदा मसागी लायंगनबा सेल लैजद्रबा मियोय अमना लायंगबिनबा चीफ मिनिस्टर दा हाइजकी मियोय अदुदी इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 19 की मनुंग चना लैबा वांखै थांगपत मपाल लगी सौबाम बिरेंद्रो मसा की चही 63 लोम सुरबा मियोयनी महाक हाना सर्व शिक्षा अभियान लाक्ट्रिंगै द लेरमखिबा नन फॉर्मल एजुकेशन दा ग्रेड 4 दा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस दा थबक तौरमखि लोइना थबक तगी पोथारब तुंगदा अफंग थबक सुदुना इमुंग पुनब होनरखि अदुबु महाकी ममित उबगी चांग वालकपदगी थबक सुबंगमदना लेरखिबनी मिनिस्टर अमुक्त उनबा बिसे पुनसिगी ओइना की लाइफ त चाहिँ हुन्द्रागी माया नक्सलबसिदा अमुक्त गसबौ थेक्नबा अइ फंगजदरत्रिबसि हन्दकी अनु सरकार अमु लाकोद बीजेपी की सौबाम बिरेंद्रो की मचानुपा अनि लैबगा लोइना मखोय अनि दुसु अफंग थबक सुदुना इमुंग पुनब होनरिबा मियोय ngaktani matam sangna mit uba ngambagi changwalaktuna sel leitabadagi mapung fana laing mangamdana lakhi adubu chief minister na tha khudingi tang 15 asi miyamgi wakat tanaba thong launa hangle haibagi pau phangbadagi chief minister gi nakta chattuna laing binaba haijakhibaga loinana chief minister na sinbiduna mari leinaba singa unaraba tungda haiba leina asi ngaudongni haiba khangmangam khibaga loinana Jenims hospital da sel amada tingdana layengki BJP na luchingba anoba government asina मियामगी अवाबसिंग कोखन्नब थबक कया पाखलकप असिदा अफंग थबक सुदुना लैरिबा मचानुपा अनि लोनना मणिपुर लैरिबा थबक फंगद्रिबा नहासिंग गवर्नमेंट असिना थबक पीरगनि हाइबगे अचौब थाजबा थमहौरी सागी इसा मता येंगु लारी हयोगदब माकिदी स्वीपर द वरसु नत्रगा कोइ चेक सुजरिबा सागी मिस्त्री जुगाली द वरसु ने मतिंग स्टी तक द वरसु हापीगनि हाबे थाजब म पोक्सरे अनोब सरकार सिलाकोदा बिरेंद्रो गुम्बा लाइरबगी पल लांथोकप ngамदना लैरिबा सिंग असि कइदगी ओरखिबनो लाइरबा सिंगी पॉलिसी स्कीम क्या लाइरबसु मियामना मदुगी कानबा मपुंग फाना फंगलब्र हाइबसिदी अचौब वाहंग ओइरी लोइना तोंगानबा स्कीम नत्रगा पॉलिसी अमा यावदना लाइरा अनंगा मरी लेना लाकपा वकत खुदिंगमक चीफ मिनिस्टर नोंथोंमम बिरेना कोखनबा ngamlagdra हाइबसि खननिंगाय ओइरी कैमरा पर्सन सुभाष शर्मा का लोइना पाउडम जरिबा आई खेत्रमयुम प्रेमचांद इंपैक्ट न्यूज इम्फाल हौजिक सानबगी पाउदा पोइरो खोंजिन हाई स्कूल ना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर 17 गर्ल्स सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल टूर्नामेंट की विनर ओइबंगखरे
ngasi Kumalampak Main Stadium the Sanakiba football tournament asigi final match aduda Poirer Khongjing High School gi nupi macha Sanaroi M Promilana match ki 65 suba minute chankiba amatta ngairba panchul aduna Andro High School panchul amasino da maitiba piramlaga state level under 17 girls Subroto Mukherjee football tournament ta mafam amakan bangamki Chathariba football tournament asigi final asida Imphal West ki DYASO NG Motilal Imphal East ki DYASOS Nirmalata amadi Yas department ki masak nairba miyoy kyana ngasiloi sinkiba football tournament asida sarukyaki Players sing se na haining basi ikui dana inter school gi under 19 gi under 17 gi mathang sahi age group ki oina state level district level loin kaura ani Chikaurok pasida androgi angang singsi mamang gi sahi khara dadi androgi kambu se kaya laktrabani handak yam phajana sanabasi ubada yamna nungai handak lakadoriba inter school singdi oja singna su angang singje participate ta honbi haiwa hom simai na oja singda thamjage state level da ko winner oidana kogi delhi da tawgdaba national level gi Subroto Mukherjee da noi yawbu ngamna ba kan honagadabani Taruk Suba Sub Junior, Tarahumdoi Suba Junior Amadi, Kunipan Suba, State Level Men and Women Boxing Championship ta Makok Mathang Tarakraba, Imphal West District Boxer Singbu Taram Okre. Ngasi, Langol Game Village Laiba, Mary Com Regional Foundation Sinduna, May Kuntaruktagi Kuntramatoi Faubada, Manipur Amateur Boxing Association Gilamjing Makada Pangtokiba Championship Aduda, District Asigi Tongan ba wet category sing the Laiba Boxers Singna, Gold Medal Kunitoi, Silver Medal Nipan, Amadi Bronze Medal Mapan, Puna Medal Kuntramapan Fanglaga, Pangtokiba Championship Adugi Overall Team Champion Oibangamki. IFCDMD Yaski Minister Letpau Haukip, CRPF Imphal Range के DIGP SK Sharma, MKRBF के founder अमसुंग राज्य सभा के MP MC Mary Komna ngasi championship aduda makong mathang tarakraba Imphal West District के boxers sing aduda manamathung sing khudol tam khibaga loinana tungda lakadaba boxing championship kayadasu makok mathang taraktuna hena faba boxing sanaroi amamam oinaba aikhoi puna hotnarasi haina sanaroi sing adugi pongning thawatki Aroibada bulletin sig headlines amuhana miyam da thamjage Awang Nongpok State Singthaningai oibamong the hongliba se Narendra Modi na luchingba government lakpadagi ni haina Donor Minister Dr. Jitendra na phongdorakli Imphal amasung Thawal Tureldagi ising haijilaktuna nungai mamang lekai gi yum amadi lobuk kaya marung paktak na nasinjinakle Kaibul lamjaugi akoibada tariba khunja singna sangai kanbada chawna saruk yaraba khaktada sangai kanba ngamgani haina Minister Shah Kumar phongdokte amasung center na sa sanlaiba yonbada athimba thamkibabu yaningda phongdoktuna BJP gi luchingba ama party gi tokre